Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Bayo hi na kini ki hasi jantia kategori, Garo kategori, dan pada kini other schedule tribe kategori, schedule caste kategori, ki bon join. Kadang kini ki bayo nak open kategori. Kibon gibak hampaduan, temantang ngi laong ba ngin ai ka siti ngin ai snon bat ka kopi shaki SP hak tu kita ka kibakisa ndai ka bangi sosi galang ba kini kibat wanda ka open kategori kibalai ka open kategori barkhot ngi tep ba kila pas ndai ki address ke baki ai hapor baki let pule kita kibri kimdam show ha to address tingin hapan wa di gini barkhot nak college ke baki pas but lada kimon menteri bat ni kin haban siu tu kabon nam kumtang in habsim action kat kumba kila asanya tu kabon kat kum gitu condition ki bagi ahin tu kendon kum tu ngin haban sim action ki ngin laung bahadu life way tarik ngin ab hadu life way tarik hadin life way tarik ngin sa ai kini siti ke kham long tinge kan ta kadang ngidang angi ngin ai siti ke kham tinge ngin ai copy lupa siki SP kata kadiga first indication po samairang tu rang suan menne dei la pas ya ka specialization di MD medicine ulawan join mana ulawan ai tikap ti kini ki bon report menta ki jongi ru ki baile PG ki lapas PG ti bon naki ru ki post graduate sudah ti kalong ka jengerap ni ka state ka jongi nomor kumakan ni ka por le kidon ki lapas ya ka pediatrics ya ka general medicine ophthalmology mo ki ngatan kalong ka jengerap ni ti nang mi sakmat ka mengin haban ya ni kidon bare ki blasio ki lawan sio no mo life sunlock way up sun way show hadin ka life witering ni sarah lanong ideon peni kitang nor kidan gitu gi bong ba ngidang don sabang ngidang don hapo hajing puli kidang ai gi petition gi ngidang yepet ta kite sisane ndai gitu gi ba ong bangin let penkret nam ta PG gitu ngidang pet kalong gubno kabade long genuine na kabom long tama kumongidon kam doktor kumenta kumongidon kat netliki post ki balat khamtam na specialist post dekat bukidang wan dekat nang yarap yang